Namar ka jingkha roi stat palat ki company hapo kisnong kitau bat khamtam ka jingkan rei jong drop sa kisnong kitau ubalakta shisha ya ka imlang kasalang u ameli ka 18 west Shillong uba mahendro rapsang manta ka si ula IT de ki kor CCTv ban pandai hapo ka dorbar snong Dymmiew yakin ki kor CCTv uba rapsang ula IT ya ka jinsaki lang ya ki nongilam snong ki riurang ba jongka snong bat kumjuru ka jinlang ki senglok me bat kiwe dia Habakran lengkot hak jelang IT ki tiar u MLA ka West Shillong ulo ong bak CCTv hak di kejuk bamenta kilong ki Atiar ki bakhlai bor bat ki brio ki batmu banle yakinu ki kamsni ki hab ban perkhat tak spasi en shwa banle. Jadi CCTv bak ki kam ai kalong ko wei na ko ong san tam hak di kejuk bamenta. Tinggal tenan clear ki rumah sana kilala ne ban banek nah jadi CCTv mobile jong rumah snong dari mobile jong asal rumah snong ya mobile jong escape tadi kenapa himno dong kam berman ni ban monitor kadang datang permission lah ya perlu ke wifi dan bisa connect ni kenapa di rumah snong ni escape snong ni belum nak sampai kam snong tidak sok dia ban monitor tidak dong kam berman betul ni ban monitor kata kalai rap sebut. Kajingkan tu punya CCTv selamat kau. Jadi iba dikam, sebab dia hak dikam kai, dikam aulia, dikam jadi dikam jabo, dikam jalan, dikam bayasian belah di kat sepuluh juta. Nama balik dalam bina peit. Kita jing mentuai jadi sebelum mentuai yang senang di bawah peit. Saat ini voting mulai September. Sampai baiklah ia akan di CCTv jauh Shillong Dymmiew mengiyo jing Shillong Sky akan di Shillong Tower boleh. Hakan ni kejuk ke sniew ba rapsang lano senyang ru dak kali ket nongpang syak ki siu mauprem keban longkum kawai ni kilat jingirap ikibai ba beren kam shisha khamtam hakapang bat sitam mình cho sniew phong trip dai ba dai ajar alat apply ba ya gani ambulance for the Kasi student union program circle pak kedok kemudian ya dari the circle ni berapa bah kedia minot ke kam jam ba macam prihok ya rata kam kali ni kini pun dah dan flight by ba no ya dari kan bulan